Bok, ja sam Iris. Bok Iris, ti si kod nas u udruzi Art Oratorij izložila jednu seriju crteža koju si nazvala Usput. Možeš li mi reći zašto se zove Usput? To su motivi na koje sam usputno naišla, pa sam mislila zgodan naziv Usput. I zapravo to su detalji iz pozadine, iz drugog plana, koje sam ja odlučila osamostaliti i izdvojiti kao važne. Znači, recimo čunjevi ili ovi trupci koje si napravila na slikama su zapravo bili negdje usput na nekoj fotografiji kad si fotografirala recimo nešto bitnije u tom trenutku. Pa čak se desilo da hodiš ulicom, razgovaraš s nekim i zapne ti za oko čunjić. I sad ti gledaš zapravo koji je razlog tog čunjića tamo, ali na kraju je bio čunjić zanimljiviji od razloga. Ili tako trupci, bili su usput, samo su se nalazili u prirodi i bilo je fora sad, što ako ih ja izdvojim iz toga, što se onda dešava. Recimo jasuk koji se pojavljuje na izložbi je moj. I upao mi u oko kad sam mijenjala posteljinu. Doslovce nema zanimljivi razlog, ali kao motiv ti zapne za oko, ostane ti negdje u pamćenju i onda kad biraš motiv, pa imam one čunjiće koje sam potkala. Još nešto zapinje za oko na tvojoj izložbi, a to su materijali koje si koristila da bi izvela sliku. Da, volim konac i zapravo baš mi je fora konac u boji. I često mijenjam podlogu konca i ovaj put sam odlučila isprobati što će se desiti ako ga zašijem na najlon. I baš je to bilo fora jer je drugačije, kao da je crtež oslobođen podloge i stvara zapravo tu neku dinamiku samog najlona, a fora je ta da recimo baca i sjeme. Pozivam vas da do 10.2. posjetite moju izložbu u Art Oratoriju i vidite zapravo prikazane motive.